nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. O zbawcza hostyo, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Чацвер, вечар. Прыходзім у нашу парафіяльную святыню. Прыходзім да Цябе, Езу. Ты тут схаваны ў маленькай плацы, уладар сусвету. Той, перад кім дрыжаць херувімы і серафімы, цяпер стаіць перад Табой у постаці хлеба, ціхі і бездапаможны. Ты сам абраў такую далікатную форму, каб Тваё сэрца не спалохалася ягонай велічы, а наадварот, адважылася на шчырую гутарку. Паглядзі на манстранцыю. Езус тут не проста прысутнічае. Ён чакае. Ён чакае Цябе ад самай раніцы, увесь гэты дзень, поўны мітусні, тэлефонаў, трывог, розных слоў. Гэты дзень прайшоў, а ён стаяў тут у цішыні, як той жаніх, які глядзіць у акно, ці не прыйдзе ягоная улюбёная. І вось ты прыйшоў. Не спяшайся. Проста пабудзь у гэтай цішыні, дазволіўшы свайму дыханню супакоіцца з біццём ягонага сэрца.
Гецемані, wielka cisza, Jezus na modlitwie trwa. Strach przenika w jego serce, z oczu płynie gorzka łza, a on mimo, że się boi tego, co ma zdarzyć się, idzie pełnić wolę Ojca i oddaje życie swe. Niech nie moja wola, Ojcze, ale Twoja staje się. Jam posłuszny Ci do końca, a Ty weź umocnij mnie. Niech nie moja wola, Ojcze, ale Twoja staje się. Chociaż w serce strach przenika, wiem, że jesteś obok mnie. Judasz już z kogorton idzie i żołnierzom daje znak. Ten, którego pocaluję, tego właśnie macie brać. A uczniowie gdzieś uciekli, Piotr 3 razy zaparł się, chociaż każdy z nich przyrzekał: Panie, nie opuszczę Cię. Niech nie moja wola, Ojcze, ale Twoja staje się. Jam posłuszny Ci do końca, a Ty weź umocnij mnie. Niech nie moja wola, Ojcze, ale Twoja staje się. Chociaż w serce strach przenika, wiem, że jesteś obok mnie.
Jezus przychodzić na miejsce zwane Gефсиманія i każe swoim uczniom: Посядзіце тут, пакуль я пайду і памалюся там. Узяўшы з сабой Пятра і двух сыноў Забедея, пачаў сумаваць і тужыць. Тады кажа ім: смуткуе душа моя аж до смерти. Пабудьце тут і чувайце са мною. І адышоўшы крыху, упаў на твар, маліўся і казаў: Ойча мой, калі магчыма, няхай аміне мяне гэты келіх. Аднак жа не так, як я хачу, а як ты. І вярнуўшыся да вучняў, знайшоў іх спячымі. Кажа Пятру: так, не маглі вы адной гадзіны чуваць са мною? І зноў, пайшоўшы другі раз, маліўся: Ойча мой, калі не можа келіх гэты мінуць мяне, каб я не піў яго, няхай станецца воля твая. Вярнуўшыся, знайшоў іх зноў спячымі. Пакінуўшы іх, пайшоў зноў і трэці раз памаліўся тымі ж словамі, а з'явіўся яму анёл з неба і ўмацоўваў яго. Будучы ў цяжкай барацьбе, тым руплівей маліўся, а пот ягоны стаў як кроплі крыві, што спадала на зямлю.
Wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulicy i oplotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, uczta pańska trwa. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Евангелие кажа, што пот Езуса стаў як кроплі крыві, што выклікала такі жах, такую рэакцыю. Не боясь фізычных пакутаў, рымскія катавальнікі ведалі тысячы мужных паганцаў, якія не дрыжалі. Езус жа баіцца граху. Ён святы у гэты момант узяў на сябе брудную гісторыю чалавецтва. Усе здрады, клятвы, забойствы, аборты, эгаізм. Усё гэта адначасова ударыла ў ягоную боскую душу. Ягоны дух ускрыкнуў ад невыноснай агіды, якую выклікае грэх перад абліччам беззаганнасці. Калі ты глядзіш на кроплі ягонага крывавага поту, ведай, кожная з іх – гэта сляза Бога над тваім канкрэтным учынкам, які ты нават, можа, забыўся паспавядаць. Звярні ўвагу на дзіўную дэталь. Езус 3 разы адыходзіць да малітвы і 3 разы вяртаецца да тых, хто спіць. Чаму ён вяртаецца? Ён жа ведаў, што яны спяць.
адказ просты. Ён шукае суцяшэння ў чалавеку. Нават ведаючы нашу немач, ён прагне нашай прысутнасці. Гэта падобна да маці, якая ноччу некалькі разоў падыходзіць да ложка хворага дзіцяці. Яна ведае, што яно спіць, але ёй трэба быць побач. Езус 3 разы блізка падыходзіць да Пятра, Якуба і Яна, да тых, хто паабяцаў яму гару веры. Але яны паддаліся духоўнай ляноце, якая прыходзіць у моманты выпрабаванняў. Езус прыходзіць да цябе кожную раніцу. Ты абяцаў яму маліцца, але заснуў на канапе перад тэлевізарам. Ты абяцаў любіць бліжняга, але заснуў у сваёй крыўдзе. І вось ён зноў прыходзіць другі раз. Ты зноў зграшыў. Ён прыходзіць 3 раз. І заўваж, калі Езус будзіць іх, ён не крычыць, ён проста ціха пытаецца: «Сымоне, ты спіш?» Гэта голас міласэрнасці, які не абвінавачвае, але смуткуе. Мне так хацелася падзяліцца з табой болем, а ты прамінуў гэты момант. Евангеліст Лука дадае дэталь. З'явіўся анёл і умацоўваў яго. Чаму Богу патрэбны анёл? Хіба ён не можа сам сябе умацаваць? Езус, будучы Богам, наўмысна адмовіўся ад выкарыстання боскай моцы для самога сябе, каб прайсці чалавечы шлях да канца. Ён дазваляе анёлу суцяшаць сябе, каб паказаць нам: калі ты ў смутку, калі цябе пакінулі сябры, калі або смерць блізкага дакранулася цябе, ты таксама не самотны. Бог пашле свайго анёла, добрую думку, слова суцяшэння, ці проста ціхую пэўнасць у сэрцы, каб ты мог ісці далей. Не адмаўляйся ад суцяшэння, бо анёл прыходзіць не для таго, каб забраць келіх, а для таго, каб даць сілы яго выпіць. Езус моліцца, каб келіх мінуў, але адразу дадае: «Але не мая воля». Гэты келіх не проста дрэва крыжа. У старым запавеце келіх азначаў Божы гнеў супраць граху. У прарока Ісаі напісана: «Прачніся, прачніся, Єрузалем, ты, што піў з рукі Пана келіх ягонага гневу». Езус бярэ гэты келіх горычы. Ён п'е да дна ўсю справядлівую пагарду айца да граху, якую заслужыў чалавек. Але ў той жа момант на вячэры ён узяў іншы келіх, келіх новага запавету, келіх ягонай крыві, які мы прымаем на імшы. Адбываецца цуд. Езус ператварае келіх Божага гневу у келіх збаўлення. Кожны раз, калі прыходзіш да камуніі, ты прымаеш менавіта той самы келіх, які яму давялося выпіць у садзе. Ты спажываеш збаўленне, якое было здабыта ягонай бязмернай трывогай. Параўнай Гефсіманію з раем. У Эдеме Адам сказаў: «Няхай станецца мая воля,
і працягнуў да забароненага плоду, каб задаволіць сваю гардыню. У Гефсімані новы Адам, Езус, падае тварам да зямлі, якая праклятая з-за Адама, і кажа: «Хай станецца твая воля». Поўны пераварот. Там грэх нарадзіўся праз непаслухмянасць, тут збаўленне нараджаецца праз паслухмянасць. Як часта ты ў сваім жыцці гаворыш Богу: «Пане, зрабі так, як мне зручна». Ці гаворыш: «Пане, нават калі гэта будзе мне каштаваць слёз, страты, здароўя, гонару, я згодны, бо ты лепей ведаеш». Straszliwego majestatu, Panie, za me grzechy plakać łez nie stanie. Jam stworzenie Twe
nieskończony, przed którym blonkają trony olbrzymie. Kto da oczom les obfite rzeki, trzeba bowiem plakać całe wieki, że wiecznego życia swego za moment czegoś marnego, jak grzesznik zapamiętali Panu wiekuistej chwały się znieważyć. Jakoś ufam, że mój grzech wyznany przez Najświętsze Jezu Twoje rany zgładzisz z dobroci Twej wiecznie, gdy za Niego żałowerdecznie plakać będę z wielkim wstydem.
Czy kiedy mnie trzeba będzie przejść przez mój osobisty Gefsimański sad, kiedy mnie покинуть ludzie, kiedy przyjdzie choroba, kiedy suchość охопить moją modlitwę. Niechaj w ten moment передо мною stanie Twój anioł. Niechaj on mnie dopomoże. Щоб я прийняв Твою волю з довіром. Хочу бути тим учнем, який не спить. Не обіцяю тобі героїчних учинків, але я обіцяю тобі свою присутність підчас этой тишини. Гляди на меня, а я буду глядеть на тебя. Это все, чего ты жадаешь. Упадни на коляна, люду чтен przejęty, uwielbiaj swego Pana. Święty, 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 uwielbiaj swego Pana. Święty, 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 zabrzmijcie z nami nieba, Bóg nasz niepojęty w postaci przyszedł chleba. Święty, 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 w postaci przyszedł chleba. Święty, 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 powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty, na wschodzie i zachodzie. Święty, 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 na wschodzie i zachodzie. Święty, 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 Pan wieczny zawsze wszędzie, ku nam łaską zdjęty. Niech wiecznie wielbion będzie. Święty, 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 niech wiecznie wielbion będzie.
Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Молимся. Боже, Ты в святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые темницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Bogu Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie chwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich aniołach i w swoich świętych. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu ma miłości. Chwała i dzień
bądź pochwalion. Jezu ma miłości, chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalion.